kiamenga UPA asomo gavana ko tebeiga aba MC baitu batige gutumika mo kwenda mwiru Mombasa mwiru Kericho mwiru mbaka ngwatabungo mwiru Dubai mwiru tuwa respect mo gavana igenda ndo nyamira batagete namagendero kisi egikiri mware komenyo kinyaribo morenge tinga nyagarama nganyagara morenge ngamoje moikaranse abayebese niribata tibuli byo nakyo mo gavana nyari batebete ngari tukuri rero tigakiro montaje asabantu baroche aba wakiri bajibwa mashtaka erinde kure yaku ndio tokosaba moga koito mo gavana nyaribo obwire chukura overwhelmingly majority turaba MC 34 ubane chukura 18 bonero wate majority assembly tigabange assembly yae abantu konye bakumurama nera tigadili na baro naberego adili na barabu na anda magendera kwanira abantu na chiground ete kirase akwanda abantu esori turwa story abana inchi banyamira county ba support. Asante Mheshimiwa Nyangana. Yes, nche assembly tanda ku Mheshimiwa Nyangana ngoro ngori ya umoro egendo taite gutebya abana inchi ba mintu banyamira naba MC ba mintu number 1 oyo gukwana nje na sere tu ngandanga na ende na choro tu ya kabere egento kerte ngene ya kabere na magendero ayuna kan tebe MC bandi ba taite nga